karon istindog tayo. Ayaw pagduwa-duwa, takaw dyan. Hallelujah. Nakahila ka karon tungkol sa presence sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Igugman ka sa Ginoo. Hallelujah. Believe in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Kung daghan mga tao ko nga atong palibot nga nagpilay ay wa sila kabalo kung unsa akong kinala nga ngalan. Dili ang akong ngalan, dili ang akong prinsipyo. Pasaylo ako Ginoo sa buhat, sa unang-una, sa pulo. Ang Holy Spirit at nalibig ka. Tanang buwan sa yawa, sa mong kinabuhi, ako minalangkat sa pangalan ni Jesus. Come out now in the body of Jesus of Nazareth. Out now in the body of Jesus of Nazareth. I declare right now sa ngalan ni Jesus. I declare right now sa ngalan ni Jesus. Receive fire of the Holy Spirit. Receive fire of the Holy Ghost. Receive fire of the Holy Spirit. Receive in the mighty name of Jesus of Nazareth. In the mighty name of Jesus of Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I command you come out. And Jesus may deny. The mighty name of Jesus of Nazareth. The name of Jesus Christ of Nazareth. Tanang kaugatan, unod dugo, bukog, and command you by the name of Jesus Christ of Nazareth. Receive right now. Receive in the mighty name of Jesus. And Jesus mighty name. Receive. Receive. You are free in the name of Jesus Christ of Nazareth. Sige, tidog. Thank you so much, Dios, for your instant healing. Thank you so much. I pray and I declare right now in the name of Jesus Christ of